سبا تماشاوان هجا روژا یک شمه لأیالت نورد راین وستفالن NRV لألمانیا هل بجارتن انجمن انتگراسیونی تینا کرن مزنترین دیاسپورا کردی لوی ایالتی براستی لNRV يعني NRV دماد بیجم حساب کنش خورا پایتخت آویش خوا دوسلدورفه اوفیس روداویش لوی داره کولونه بونه مونستره يعني ابقالك باجارين ديسبورغا مثلا وكنمونه لور حسابك نزيكي 3 مليون كوتشبر لوي على تدمين يعني نحمو كردن لأجمارة كمازن جوان كردن ما في وان كوتشبران يدنك داني هيا روداوجي رومالك برفره لسروان البجارتن عندك جبو جارة يك كمينة چند ليستين كردي تناوه البجارتن عند عاطنا آواكرن بهتري 300 كاس و لیستین کردی پشتاری وان هالبجارتن آنده بنو گلک جوان بیگمان کردین روجاوی کردستانی نه لمونشن گلاد باخ خجماره که زیده یا خلکی روجاوی کردستانی خلکی شنگاله کردین دن ین ایزیدی وین دوری دل وی داره دی دست به کامپانیا کرنه کردین وی باجاری جبو جارا یکه لیسته که کردی آوا کرنه و لورجی دی خازن بناوی وی لیسته پشتاری هالبجارتن آن ببن زنار شینو راپورت که جوان لسر و آمده کاریا هل بجارتنان چه کریه ولی تماشا بکن اشکرامات امیه که به او یخینه؟ به هلاویستن و بلاف کرنا پوسترین خواه کمپینا هل بجارتنان دکن زیاد جچیای کرمنچ عفرینه و عبداللطیف گنج جقامشلویه به هفرا لباجر منشنگلادباخ لیسته خویا بناو به هفرا بنیادنانا سبروژه دد ناساندن لیسته که کردانه و بجدارن ده هلبجارتنین انجمنین بیانیان ده الوی باجاری جبرگو او جمارک باش کرد هن البدره مجی خواست ام لیستا کردی چیکن قاسم کرد کرد بلکیم دورا 300-400 فاميليا عائلة هنا ماجي خاص ام ليستا كي تشيكن او بلكي تجربة أولية آيكية ام دخازن ناوي ماجي د وقت بي بناف ليستا دا هبي ام تشارنه لمخابن ام تشارج روج آوانه ام بهيفي بون ج پرچه دنجي مرابن كرسانا دنجي مرابن ل بخودي او هنكي وقت تنگ بو و تجربة يكي يعني جبرگوه ما ام هفته ام کومبین و ما اتفاق کردگو ام وی چارنا به هفرا لیستا که چیکن آکردی. عبداللطیف خوندوان زانکویه و دست پیکا تحمن خوی گنجاتیه دایه. دگل دایی که خو گلستانه دلیسته دا بربجیره. لیوان بمبست گنج دانه پیش و خواه خستنه پشتوان جوان را. ام که جالیا کردی دیاسپورا الوی باجر منشنگلادباخ ام دخوازن دنگ کیمه الوی انتگراسیون سخات هبی و ام بهیوینه ام پروژکت ما دنگ پیر هبی و حقی ما هبی معفکی ما هبی ام جی رأی خود دوا مسئله انتگراسیونی ده بدن هلبزوان و چروک نویسه کچا عبدالرحمن درعی نیگارکش و موزیسین دیار روشاوای کردستانه روزانه کار نغم دگلبیانی و کچ برایه دلوی بو پرسن گنج زاروک و جنان لیده ده جوا زاروک گلکی باش فیری زمانی خوی کردی ببن اکتیویتیت منی کردی مثلا هين ماكوتانسن وقت اجتماع كلتورا ما انه وان فيري وان تشتابكن جوانا جيولو ريل بروان بدن كاوي تشكار من بكن تشبخينن يعني جيكي مهابه باشا امجي ببن برشاك جوي جواكا المان ويجلكي باشا ام ببن وكا كوبري ارتاحردو كلتورو يعني ملتا جلكي وباشبه دگل هبونا لیسته کردین کم در ریک خستی و جدا جپرانیا جواکا کردیا لعوی باجری آکنجی دناف لیستن دنین بیانین ملتن دندا بر بجر هنه زناشینو رودو منشنگلادباخ آلمانیا مونستر باجاره کی جوان آلمانیا و درجی گلک کرد هنه او جی باجاره کی ایالتا NRV لو داره ده سالین در باسپویده کردان گلک چالاکی چه کرنه کردین چالاک لوی داره نه یعنی کارم بیشم کردین هری چالاکی این آلمانیا ل NRV نه لوی ایالتی نه
و سازیه که کوچبران لور هیا سازیه که بباندوره لمونستر نوی آفاقه جبو وان هالبجارتنان جی وان جی لیسته که بش آماده کرنه یعنی کردین کتی دا کار دکن و می دوست پیامنی را روداوی لوی داره بو و جی راپورتک آماده کرد. لباجاری منستری وەکە تەڤاهیە هەرێما نۆتغاین وێستفالنەیە ئەڵمانیایê هەلبژارتنên şaredariyê û yên encûmenên întegrasyonê birêve diçin. Navê yek ji lîsteyên berbijêr global e an ku cîhanî. Taybetmendiya wê ew e ku 31 berbijêr ji 24 neteweyên cuda di nav de ne. Yek ji wan Dilêr Sabir ji Başûrê Kurdistanê ye, damezrînerê Komeleya Afaq û pisporê têkiliyên navneteweyî. Ew ji sala 2004 ve endamê Encûmena Întegrasyonê li bajarê Münsterê ye. ئەوەی وا بۆی هێدەنگ بدە هەموو کەسێک ئیقامەی هەیە لە شاری منستەر هەموو نوع ئیقامەکان بێژگە لە دولدونگ ئەوەی ئەو ئیقامەی هەیە بۆی نییە دەنگ بدە و ئەوەیشی سێ ئەڵمانی هەیە هەتا سێ گنەراتسیۆن بۆی هێدەنگ بدە ینی خۆت باوکت باپیرت ئەگەر ئەڵمان نەبن بۆتان هێدەنگ بدەن. مژولی پەیوەندیان ji bo hilbijartinan e. Rojnamevan û berbijêra lîsteya global ji bajarê Efrînê Rodî Elî dixwaze li ser xalên ji bo koçberan girîng weke nîjadperestî û mafê jinan raweste. Rodî ji Rûdawê re dibêje ku hêza lîsteyê di pêrengiya wê de ye. ئێمە وەکو کورد حەفت ئەندامی مە هەنە دوێ لیستێدا وەکو کورد یعنی دیسا کەسن پڕن لێ دناف 31 کەساندا هەر کەسێکی ji netewiyek hatiye ji 24 netewî tebîne ser mêzekê rûnişke bide û jê re bêje ino ermanca me yek e û dibe em ji bo tiştekî tenê kar bikin. Ev bixwe yanî hêzekî pir qewî gerek e heta dikare vê tiştî ava bike. Karsaza Kurd Ehlam İbrahim bi navê xwe û malbata xwe dixwaze di hilbijartinan de dengê xwe bide. Ez dixwazim dengekî Kurdî tê de be û em pê serbilind bin serkeftin bi ji me re tê de be yek kursîk me Kurdî tê de be alîkar be bi milletê xwe Kurda re. Li bajarê Münsterê 322,000 kes dijîn. Ji 105 welatan nêzîkî 6,000 kes dikarin dengê xwe bidin. Dê çardeyê nihan diyar bibe dê kî guhertinan bixe nav civaka koçberan. Di hilbijartinên Encûmena Întegrasyonê de mafê dengdanê bi tenê li bawan kesan heye ku xwedî paşxaneyeke koçberiyê ne û armanca van hilbijartinan ew e ku dengekî siyasî li ser asta şaredariyê bidin koçberan. Meydos Rûdaw, Münster, Almanya.